دنیا را بینی بیقرار است. دنیا را بینی بیقرار است. از ایران تا روسیه من خرسان نیستم بیقرارن. همه دولت ها یک بیقراری دارن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان. با دقت گوش کنید، ویدیو خیلی مهم است. خیلی مجبور شدم ویدیو رو بکنم. خیلی شکدانی بودم اما باید نوار گردیدم، باید بکنمش. سلام به تمام فارسی زبانان مسلمانان. مهم نیست در وطن هستی، بیرون ای وطن، امریکا، روسیه، گجای هستی. اول مراجعت من بر مادرها و خواهرها هستند. ببینید ما همه مسلمان هستیم الحمدلله. معرکه و توی داریم، خرسندی داریم و مرگ مرده داریم. انسان خیلی نمیشه یا خرسندی داری یا مرگ مرده داری. خب حالتی که خرسندیش هم میگیریم، مرگ مردش البته ای فهمو است. حالت خرسندی وقتی توی میکنیم، توی بچه مردک، یعنی که توی دودرکو خدنسور چی میکنیم، خرسندی میکنیم. در خونه رقص و بازی میکنن خواهرکو دخترکو. دختر داریم، فرزند داریم، مادر داریم، کیلن داریم، ینگه داریم. خب خواهرکوی عزیز، وقتی که عروس میبیاره خونتون یا که عروس باید گسیل کنه یا که در حالت لطش میگه ما اک غرمی و چی بگم اک ملت پرستی نشه، اما وقتی لطه میارن عروس رقص و بازی میکنه، سیومکن نمونی بکنن. چون برای که زمان فسادی اینستاگرام و یوتیوب پدنعلت دای. بعد بعضی پدنعلت های بی صاحبی بی خواهری ولد زینای اوچه پریدگیش دای اگر گروبان شوا کی و یا توجیگ نیستن میگیرن سیومکا میرن برای پرسموتری لعنتی که خیال میرن سومتیا در این تیک توک و اینستاگرام میپرتون خواهرکوی عزیزا. البته باید توی خواهرش ینگش همسایش خرسند خیلی دخترکو خرسند شادی میکنن، رقص بازی میکنن. شاید هم عروس هم بعضی محل توی چی میکنن توی رقص کنن. البته بعد ای او چزایدگیو بدبختو میگیرن میپرتوین. الله لعنتون کنن. اصلا ما مسلمان ملت پرستی نشه. تاجیک بدن خودش یک فخر است، اور است، ننگ است. یک چی میگن این پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته که وقتی که اگر علم در چی میشوند در آسمان و در ستاره باشه، این اهل فارس همون علم میگیرن. یعنی که ما پیغمبر خدا خودش الحمدلله یک جایگاه دادگی است. الحمدلله ما مسلمانی با نگجو سر نکنم ملا، یعنی یک ملا رو پسند با خیتی رو در نظر دارم. اما میگیره خواهرای عزیزه که در توی خرسندی کردن در تیک توک برای پرسموتر میگیرن. الله لعنتون کنه که آخ شما خواهر اچه نداره. اگر شما الله لعنتون کنه دختر نداره، خیالتو یا بسر چی میگن بر نمیگرده. خواهرها احتیاط باشه. مادرای عزیز وقتی توی مقصد رقص بازی میکنه، بچه تا توی میکنه، دختر تا التماس از همون سیانکو خودداری کنه، بگه نکنن. شخصایی که میکنن میپرتون این بدبختن وای با دوگانش میگیره. دوگانش برای پرسموتر یک از دیگر میپرتون. یا لعنتی خدا به خبر زینوشیدگی میگیره چیکار در اینترنت میپرتون. چقدر عروسکا خونه‌هاشو جزیر شدن، چقدر دخترها خونه‌هاشو جزیر شدن، چقدر خواهرایی که پدر با خون دل 18 سال 19 سال کلون میکنه، به حال زور به یک عذاب یک دماد خدا ترس میاوه. ماشاءالله بچه. اما میبینه او بچه توی کرده به خونش هم آورده، میبینه زنش در یوتیوب یا اینستاگرام تنس داره. خیلی با دخترها هم چی میکنن؟ خرسندی میکنن. ای زینا شیدگی های پدن نعلت میگیرن میپرتون. خواهری چی میگن؟ خونه چند تا خواهر سوختگیان. الله لعنتون کنه. الله لعنتون کنه کدمه نسبت دختر یک کس همی کارا میکنی. خواهرو من نمیگم رقص بازی نکنی، خرسندی کنی، این توی خودش خرسندی است. اما احتیاط باشه. شخصایی که همچونی نوارو را داره با خاطر خدا، یعنی که دو پوست داره در همون سایت ها اکاونت ها خواهرها را ادالیت کنه. الله میگه کسی با دختری کسی کردی با دخترت میکنن، با زنی کسی کردی با زنت میکنن. این قرض ای بر میگرده پیش. ای مردانت ای دختر ندیدی، ای انگه، ای مادر، ای چی میگن جیان دزی میبینی. با خاطر خدا چونی نوارا را نپرتوی. میلت شرمنده کرده، خواهرها را شرمنده کرده، خانه های چند تا آیله را سوخته. بعد بچه هایی که خداوند صبر توتیا. خواهرها یکمش که کدمت شوهر داره، الله صبر توتیا. بعضی برادرها در غریبیان 1 سال میمونن، 3 سال میمونن، 2 سال میمونن. صبر باشه. من میفهم ای 6 ماه ایستادن اوس خودش درست نیست. بعضی کارهایی که برادرها نقشه قطعی میان دستگیری همون کار شو بدکردن میمونن، 20 میمونن. میبینی زن یک کس به یک کس قبیل سیامکا کرد در اینترنت پرتو. دختر یک کس قبیل به همسایه به بچه گرفت پرتو. با پرتوفتن نه برد مقامات پرتو کارشون بکردن. الحمدلله از مقامات کار کردن، چه در آسیا باشه چه در تاجیکستان.
напартои. мақсади видео ҳамин буд. Эй миллати азизам, ман тоҷикам, гарчанде дар давлати бегона ҳастам, гарчанде шаҳрванди ҷам, ин муҳим нест, но дилам ба миллат месӯзам. ман як заррае бошам, агар тоҷикистон 100% боша, аз ҳамун 100% 99 аз 1% боша, мехоҳам ба миллатам ҳамин қадар кӯмакам раса. мақсади видео дуростар шид. аллоҳ баракатум дия. миллати сарбуландам, илтимос ҳама вақт сарҷам боше. як насиҳат кине, духтаротуна, хоҳаротуна ба фарзандотуна накунанд чунин. рақсу бозӣ ина ҳеҷ кас маън карда намешавад. аммо ки шид ба хотири худо шахсое ки допуст доре дар интернетҳо, ютубу, тиктоку, пикток, напартои фарзандои валлоҳ қасам ёше оли намефаҳме, сини соли 30-40 духтардор шай, наберадор шай, баъд меги кош ман дига допуст аю интернет парда рафта, духтари вай рафта, уҷа ҳаёти чанд кас сӯхт. ҳаёти ягон каса намесӯзем, ҳаракат мекунем, сарҷам мешем. миллати азизи мора, забони форсӣ дари мора тамоми миллат уже мефаҳма. як арӯсак рақс мекуна, як духтарак рақс мекуна, духтари синфи 8-аш, 9-аш, 11-аш танц карда мебинӣ дар интернет. падар дар Россия як роз пагаи мебина духтараш дар фалон туи ҷумонда истода. хай вай туй аст. мақсад дар менаи духтароро дар назар дорам. албатта ҳеҷ ка ҳақ надорад дар берун қати бачаҳо рақс кунад, аммо дар дарни ҳамуҷа танцу бозӣ, суруди хичуна кардан, дугуна бозӣ ҳама дар ё ки мебини занги ахиронаш мегем, ё ки ягон хирсандаи дар мактаб мекунанд, ҳамаро дар интернет. падар дига намедонад чӣ кор кунад, мезанад занша 3 талоқ мекунад, хонаш сӯхтагӣ, ай ин тараф ҳам месӯзанд, ай ӯ тараф ҳам месӯзанд. хулоса аз ин ки сарҷамӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва муроҷиат ба мардҳое карда истодам ки хоҳар духтар танц кард, рақс кард, хато кард, яъне ки байни дугунаҳош гирифтан, партофтан, модари вай аҳамият надод, зиндагиёмонро насӯзем. сабур бошем, ба маслиҳат ҳамаи кор мешавад. ба талоқ кардан кор ришен намешавад. якбора ҳаёти фарзандоро месӯзем. чӣ сахтиҳое ба сари мо ай тарафи модаро мешаванд занҳо, мо сабр мекунем. зан худаш аслан кӯтоҳи ақл, модаро хафа нашаванд, баъзе маҳал дурандеш нестанд. мо мардҳо бояд дурандеш бошем. аллоҳ сабр ҷамил бития, ватани моро обод кунад ва ҳама вақт сарҷам бошем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи. ягон паси биланд гуфта бошем, бахшиш. мо дар сафар ҳастем, ҳамин тарафи бигем ҷанг ба сари як бародар омадагем. ну иншааллоҳ ки ҳама хуб аст. дуруст бифаҳмем, ман бародари шумом, мусалмони шумом, дӯсти шумом, ҳамата ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. миллати сарбуландам. дунёро бине беқарор аст. дунёро бине беқарор аст. аз Эрон то Россия ман хирса нестам беқароранд. ҳамаи давлатҳо як беқарорӣ доранд. чӣ хеле ки мақсад пешвои миллат мегӯяд шугронаи ин ободии ватан кунед. мақсад аз ин нест, яъне ки шукр кунем ватанму тенҷу обод аст. ба худо шумо ҷаҳондида шавед, баъд итса мефаҳмед. ман намегум шумо ҷаҳон касе ки чӣ меган ин неъматҳои Аллоҳ дода и ватани мора намерасед, ба худо хор мешед. шукрона кунед ба худо, шукрона кунед ватани обод дорем. валлоҳи қасам ҳамаи ҷо беқарору як фирефтода ягон кас нашавед. ватанам та сарҷам меқапем. алҳамдулиллоҳ ватани обод дорем. خواهرای جون احتیاط باشه. الله صبر توتی. السلام علیکم.